Život nije hollywoodski film, mada ima tu i tamo interesantnih priča koje mogu poslužiti kao solidna osnova za dobar scenario. Jedan od njih dolazi iz automobilskog sveta, a mogla bi, ali i ne mora, da obuhvati BMW. Ovo je Sparta. Ne, ovo je Spartanburg. Mesto u Južnoj Karolini gde BMW ima svoju fabriku u kojoj proizvodi X modele. I ovo nije film 300. Ovo je film ili prilog o modelu X4. Ali on je samo deo familije koja je prodata u 5,6 miliona primjeraka širom sveta. Od 2014. godine BMW X4 se nalazi na tržištu i od tada je prodato blizu 200.000 primjeraka ovog automobila. Da kažemo da je reč o potpuno novom modelu, nećemo slagati jer automobil je u ovom slučaju otišao sada više u dužinu, povećan je međusovinski razmak, automobil je generalno širi, povećan je trag točkova pozadi i kada ga već na prvi pogled vidite da je mnogo dinamičniji i mnogo više sportski nego što je bio. Ne samo što je niži, automobil je i 50 kg lakši. A da vidimo šta tih 50 kg u kombinaciji sa novim pogonskim jedinicama donosi na, recimo, jednoj test stazi, kakvu ovde u Spartanburgu, u Južnoj Karolini, ima BMW. Pored te smanjene ukupne mase, vozilo koje smo mi koristili je imalo i sistem adaptivnog M oslanjanja, M Sport diferencijal, M Sport kočnice, varijabilno sportsko upravljanje i performans kontrol. 6 cilindara, 3 litre zapremine, 326 konjskih snaga i ukupno 680 Nm maksimalnog obrtnog momenta su dovoljni da vas oduševe. Jer ovo je automobil koji je čak i sa dizel motorom više orijentisan ka sportu i ka mladima. Tome govore u prilog i performans 4,9 sekundi od 0 do 100. I naravno top speed ili ti maksimalna brzina koja je 250 km na čas. Ovaj motor čak i u SAD može da prođe kao odličan izbor za pogon X4, pogotovo u kombinaciji sa osmostepenom automatskom Steptronic Sport transmisijom te proverenim X-Drive pogonom. Agilnost koju ima novi X4 svakako je za primer. Jer kada samo pogledate ovaj SUV, to jest Sport Activity Coupe, već iz njegovih proporcija, niske siluete i širine, a samim tim i niskog težišta, te točkovo od 20 coala, jasno se naslućuje sportski karakter vozila. Zahvaljujući odličnoj raspodeli težine u odnosu 50:50% po osovinama, ovaj BMW u krivinama ostaje prilično dugo neutralan. Prilikom dodavanja gasa, zadnji deo ima tendenciju da proklizne, ali sigurno da ne možete baš dugo driftovati, čak ni kada to želite, baš kao mi na delu staze koji je namerno bio natopljen vodom. Jednostavno, X-Drive pogon je tu da brine o sigurnosti. Pri naglom kočenju, vozilo ostaje stabilno i upravljivo, a preciznost u krivinama je izuzetno dobra. U svojoj drugoj generaciji, X4 se nametnuo kao impresivni, elegantni sportista, koji može da zadovolji potrebe pojedinca, ali i porodice. Dovoljno je prostran i praktičan, a istovremeno i dinamičan u vožnji. Potpuno novi X4 je tako dizajniran da hvata poglede i to čini veoma uspešno. Ima onu američku lepotu, duži za 81 i širi 37 sa većim međuosovinskim rastojanjem od 54 mm, a opet niži za 3 mm. Novi X4 već na prvi pogled deluje dinamičnije od svog prethodnika. Naravno, prednjim delom dominira karakteristična trodimenzionalna maska hladnjaka sa BMW bubrezima i prorezima kroz koje se protok vazduha automatski reguliše kako bi se povećala efikasnost. Tu su i nove LED svetlosne grupe, kao i svetla za maglu u istoj tehnologiji. Treba dodati da se spoljašnjosti, ali i unutrašnjosti modela X4 razlikuju od verzije do verzije, pa je tako X-Line ona najklasičnija, M Sport nešto više sportska, a M Sport X ponajviše sportski nastrojena. Prilično zakošeno vetrobransko staklo i uopšte niska kupe linija krova još više podgrevaju utisak dinamičnosti, tako da ni podatak o otporu vazduha od 0,30 uopšte ne čudi. Pozadi su takođe svetlosne grupe u 3D LED tehnologiji i naglašen difuzor sa po 2 izduvne cevi, prave, a ne lažne sa svake strane. Generalno posmatrano, zbog nešto šireg traga točkova, ali i svih linija, pregiba i zaobljenja na karoseriji, X4 druge generacije deluje mnogo atraktivnije od svog prethodnika. I što je najvažnije, dinamičnije u vožnji.
Interijer ne samo da je modern i da zaista nudi premium doživljaj, već je i odlično organizovan i praktičan, što je svakako tradicija ove marke. U kokpitu nema ničeg suvišnog, što bi vozaču odvraćalo pažnju od njegove osnovne uloge. Dobro, možda malo ove sada popularne tehnike iz SF filmova kada su u pitanju sistemi komunikacije, navigacije i sličnog. Instrument tabla je nešto niže postavljena, a pozicija sedenja malo povišena, mada to ne kvari opšti utisak. Sportski oblikovana sedišta napred odlično obuhvataju telo i pružaju veoma dobar oslonac pri dinamičnoj vožnji, a istovremeno su dovoljno udobna. Pozadi tog bočnog oslonca ima manje, ali je zato komfor nešto veći, tim pre što je sa porastom međuosovinskog rastojanja povećan i raspoloživi prostor za noge putnika. U drugoj generaciji X4 ima više mesta za odlaganje sitnica, to jest pregrade su nešto dublje i prostranije, baš kao i držači za čaše i flaše, a što je još značajnije, zapremina prtljažnika je povećana na 525 litara u osnovnoj konfiguraciji, odnosno 1430 litara, kada su nasloni zadnjih sedišta, čiji se nagib inače podešava, preklopljeni. A da li je ovaj remake BMW-a uspeo? U svojoj drugoj generaciji X4 se nametnuo kao impresivni elegantni sportista koji može da zadovolji potrebe pojedinca, ali i porodice. Dovoljno je prostran i praktičan, a istovremeno i dinamičan u vožnji. Pogotovo model M40D. I na kraju ne treba ni napominjati da ovaj BMW X4 druge generacije ima sve sisteme aktivne i pasivne bezbednosti koje je imao i prethodnih i koji imaju njegovi savremeni rođaci iz X game i uopšte iz game BMW-a. Ali u svakom slučaju on ima i onako jednu mladilačku harizmu, što se i pokazalo na ovom prvom druženju ovde u Južnoj Karolini. A kako će njegova tržišna sudbina izgledati dalje, to ćemo tek vidjeti.